Dorobo ya Polokwane yo disendeka ka zwikimu zwa maḓi zwa Ebenezer na Oliphant fhedzi zwiko izwo zwi khou kundelwa musi muḓagasi u khou sokou khauwa. Madiamu ya na Port Heaters a endedzaho maḓi miḓi tshidorobo tshivhindini tsha ḓorobo na si tshi u oxa izwi zwi khou kula vhadzulapo nungo. I don't have water. I have just little for cooking, and then now I must go and get water somewhere for bath. I did not even bath myself. Mabindu a fanaho na dzi hodela o kwamea zwihulu. Maḓi a khou ri kwama nga nḓila i si yavhuḓi ngori ri na hafha kha lodge yashu ri na dzi rumu nnzhi vhathu vha a buka ende ra vha uri ri fhedza ri na problem ya uri vhathu vha fhedza vha khou balelwa u ṱamba. Ri na also na side ya bar na restaurant ya zwiḽiwani nahone ri shumisesa badi maḓi, so arali hu sina maḓi ri a balelwa u shuma ende ri fhedza ri khou luza na dzi customer. Masipala wa Polokwane uri izwi zwi nṱha mashaḓa awo. Generally, a lack of power stops us from even starting the process of cleaning water from a source of its raw availability to where it gets consumed. Mangwe mademana naone a khou xa. Lutendo Bobodi, SABC News, Polokwane.